Kanigadai ko All India Radio Shillong ki khubor ban puleru Elma Arwar. Ki mat bakongsan jong ki khubor menta ka step ka shitarik unay lor kilong. Yasoy ka sarkar jila ya ka MOU bat ka Meghalaya Rural Bank banyarap ya kin Rose Patli ki business correspondent hapo ka jila. Tao umintri rang baado Narendra Modi da ka high level group banpet ya ka jingsung shangan kinong India ha Afghanistan. Sedang gajing Khasi panjing kesan kasur kinong mulai sya ki live sangut ki MLA Khasi bajentia halor gajing dawa sospen ye ki hep pulit jong gajalla bat sa shispa iwengut ki bayot ma yo covid khat khandai ha Meghalaya nin kasni ko aspa prapungut khlat sangun haswa banai sya khubor ki babnya tu ngin snap shwa ya ki ni gajing pemnam Namar gajing nang bon ki beliau ki bayo ya gajing pang covid khat khandai ni kintu ya kinong snap ki jongi ba kinum kan sting hindai ban bot tikanai ki kindon ka kot khia bat nak benta kitu ki bladap saup san snem sejong bat ki bladap ban ai ya ketika jong kawat ka baningkong kemau badai ban ai ya ketika jong kawat ka baar ha ka por balabu Shong khop bat fikir ya ladi da ka babu de kini likely ki rukom le ki basung deng ya ki jingda khmat ne mas penjingai iwei ni iwei pan bat kham fikir ba ban ne kho ya ka khti bat ki khman Nagabenta ki jingtip ki ba khamna ki bede ba ka covid khat khandai phila ban phone ha ki national helpline number not iwe ar lai khandai nyo pranot sound riu lani ha number iwe not nyausan ban nagabenta ka jilla Meghalaya ki helpline number ki dei iwe not pra but iwe not new not ki khubor ki babnya ka MOU hapeleng ka Finance Department jong ka sarkar jilla bat ka Meghalaya Rural Bank layasoy hining kasni ha ka jingdon umintri rang ba ka jilla o kunat kes langma banyarap yakin Rose Patli ki business correspondent hapo ka jilla kani ka MOU layasoy da Dr. D. Vijay Kumar Commissioner and Secretary jong ka Finance Department jong sarkar jilla bat u sharing diki chairperson jong ka Meghalaya Rural Bank lembat u nyang khawing gate general manager jong ko IC Nabat Menteri rang bado kari Narendra Modi ula thau da ka high level group ka pakanthop ya Menteri katanat external affairs jong kari Dr. S Jaishankar National Security Advisor Ajit Doval lembat katu kan ningut ki he officer ki bala khamrim na ka benta banpet ya jinglong jingman jong kari Afghanistan kat kum ka khubor balayolum kane ka kunhun kalay kendo na ka por sya ka por hakini khiniat sngi banpet khat ya ki kam ki jam ki bayde ba ka jingman phaino ki nong India ki balang sakut ha Afghanistan kane ka kunhun Kapet permanru ya kijaka jong ka Afghanistan bakin sya penukam hakinu kinu ki kampentriam persya ya kari India. Menteri rang ba ka jala Manipur UN Biren Singh ula pensam ya ki ikat waste collection vehicle ni ki kali lumnyut bala penukam dak boarding electric sya ki urban local body jong ka jala ha ka program bala penlong ha da ka tanat mahut jong ka sarkar jala Manipur ha convention center hining kasni habakran bagila pathai khubor Menteri rang ba ka jala Manipur UN Biren Singh ulay thu ba ka sarkar jala kalashim ni bun kilat kilenti ban pinking ya ka jingkung kam ya ki kali bala penukam da ka board electric khanang bala bante lakam ya ka jinglong jingman jong sunbeneng la ban pun kamau ba kini ki kali pa penukam da ka boarding electric kidai gi balayo limba ka project Management of Solid Waste of Regional Basis Cluster B in Manipur hapo jong ka scheme NLCPR bat labay pisa da ka Ministry of Donor Government of India bat ka jingot baro kalong khatlay point san pho arkulo tingka Menteri rang bado kari Narendra Modi hinin kasni ulayaklen bat Menteri rang ba ka jala Assam Himanta Biswa Sarma halor ka jinglang jingman jong ka jingslay hakikatu kat ni jong ka jala Assam nakaliang Narendra Modi Menteri rang ba kari ula pentikna ya Himanta Biswa Sarma ba ka sarkar preng kan ajing harap ya ka jala Assam halor ka ni ka jingslay Narendra Modi ula kibok luweng ru na ka benda ka jingsong singan jong kitu ki beliau basakta na ka ni ka jingslay ha Assam Kendai ngut kinong bishar ki bakanthop ya langut ki kenthai henin kasni ki labam smai kum kinong bishar jong ka yeng ka shari bakhli do jong kari ka Supreme Court of India kato katni kinong bishar ki balabam smai henin kasni kilong abhi Srinivas Oka Chief Justice Barim jong Karnataka High Court Justice Vikram Nath Chief Justice Barim jong Gujarat High Court Justice Jitendra Kumar Maheshwari Chief Justice Barim jong Sikkim High Court Justice Hima Kohli Chief Justice Barim jong Telangana High Court but Justice BV Nagarathna nong bishar Barim jong Karnataka High Court kani kadai ko All India Radio Shillong ka balam shipi ya khubor
Kakin hon jong kasur kinong mulai hinin kesni kila pha shiti syaki Emily Khasi bat jentia ban panjing kesan naki halor kajing dawa jong kasur kinong mulai ban suspend yaki he pulit jong kejela ki bala syakno baki don keti ha kajing set yap yo general secretary barim jong keseng HNLC uba Chesterfield thank you mena khalai tarik unailar mentaus nem kini kira khot jong kasur kinong mulai hinin kesni kila yo ban IT shwa yaki ni shiti ban panjing kesan sya Emily ka mulai uba PT sakumi Emily ka Shillong North uba nongrum bat sya UMLA ka pintorum kra uba hek habakran bagila thai khubor unong yalam jong kasur unong mulai uba donbo lang khaling do ula pentip bakini ki sithi panjing kesan on sa IT sabora life sanmut ki MLA Khasi bajentiam ka jilla megalaya tanghinin besni kadon shispa iwengut ki bla yot mai yo kuvet khat khandai aspa prapomut ki bla kotno bat sau ngut ki bala khlat no ka office UDHS mai ka pentip bana kini shispa iwe ngut ki bayot mai iwe ide na East Garo Hills iwe na East Gente Hills life ngut ki na East Khasi Hills iwe na North Garo Hills ngut na Riboy arngut na Southwest Garo Hills laingut na Southwest Khasi Hills khalangut na West Garo Hills khatndaingut na West Gente Hills but absent na West Khasi Hills district ki aspa prapongut pat ki pakot ki kenthop ya shispa apngut na East Khasi Hills District, Prangut na Riboy District, Arpulangut North Garo Hills District, Samut Southwest Garo Hills, Life Hundaingut Southwest Khasi Hills, Prangut na West Garo Hills District, Arpulangut na West Gente Hills, but Sanpungut na West Khasi Hills District. Kisangut ki baklapat ki Daybaro na East Khasi Hills District. Kajala Megalaya hadu hiningisni kadon nyopsan hajar praspa life hundaingut ki balayo yo kuwit khatkandai ni ki positive case, hakaba 8,000 laispa aphundaingut ki dangdon hakajing sumar ni ki active case, nyopo 8,000 shispa khandai hundaingut ki balakot no, but 6,000 laispa khatwaingut ki balaklat no. Ka prefabricated COVID care center ni kajaka sumar COVID hapascha institute laumali pelun lakmi lenti bakandep hak bakot jong benai risa mendaus nem kat ba kani kajuk project ka bahatura kala simpor no banyo pendep na kidaw jong kajing slap palan ka modulus housing ka ba na Chennai ka ba ka company ka basna ya kani ka prefab COVID care center kala pentip bakila ban pendep ya kani ka kam hapo ka spotarik unai lon mentaus nem henai ki kam ki basa ki dei jong ka engineering jong ka health department kabadan kam sa katukat ni por ban pendep ya ki jingsna pipe bat ka jingtei ya ka jakarung Kasorka jilna kan sapha na kajing tho sho minti rang badu kari unarin ramuri ban penpau halor kajingma ka baap na karep ding tlai ni palm oil laban pengmau baharin kasorka pedeng gala pembela ya kajing thumu ban penlong ya kajela miglia kum kajela ban rep ya ki ding tlai na ka benta ban pengmi ya ka penyang palm oil kilami sibun kijing persya na kiriu et mariang baki kinhun tre mansungwa na markan khata ya ki klau ki badan hapo kajela nolor kiwe kijing im ha ka mariang nagalang ke MP jong ke NPP natura ka agatha sangma dang hakini kiteo baladep kala tho sho menteri rang bado kari unarin ramuri ban penpau halor ka jingjulo la da rep ya kiding tlai hapo ka jelam habay kran pat bat menteri bakhmi ya katanga forest and environment jong ka jela ujim speaker sangma ula penpau ya kajing smokia halor ka jing thumu jong sarkar pedeng na markan khata ban wan rajima ya kamariang haba kali ujim suraong ba kumu menteri bakhmi ya katanga khalaw bat mariang ha ka jela un sa tho lang sho menteri rang bado kari ban kesan ringkat ya ke MP khanang baka sarkar kan perkhat biang halor kani kajing thumu ka Fit India ron jong ka azadi ka Amrit Mahotsav lapelong hiningesni ha BSF campus jong ka Dubasi para ya kani ka Fit India ron lapli da ka bawe da ka bakawe lama da UDIG jong ka BSF Shillong Quarter u Alok Kumar Singh bat ha kani ka jingya mare ka basan kilometer lawan shimbenta da sipai BSF lembat ki bahiyang asem jong kini sipai BSF lembat ki khilong khanap kani kajing mare Fit India ron kadai ka pelong khanang na kabenta bante ya kamet ka phat bal kajing mo chung perkhat jong ubriyo kumbalayo i jangai do minti rang badu jong kari unarin ramudi shobe pingkut ya khubo saisin gimat bokongsan ya soy ka sarkar jela ya ke MOU bat ka Megalaya Rural Bank banyarap ya kin rus patli ki business correspondent hapo ka jela
Tau Menteri Rang Badu Narendra Modi da ka high-level group banpet ya kijung sungsungan kinong India ha Afghanistan. Sedang gajing Siti panjing kesan kasur kinong mulai sa kilap sangut ki MLA Khasi bajentia halor gajing dawa suspend ya ki hep bulit jong kejela. Bat sa shispa iwengut ki bayo tumayo ku vekat kandai ha megalaya hinang kasngi kot aspa prapongut bat klat sangun. Katu ki kubor ki lakot ki bawan chapi nak studio jong ko All India Radio Shillong bat sakinyat pol ni saya so bat ka Delhi station nakabenta ki kubor ha khatin Hindi bat buat bat sa ki kubor ha khatin pareng. Kani gadai ko All India Radio Shillong.